Lakhipur online puthok saba July ki tang 13 nongmaijing numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maroi Pao. Mantri Chandramohan Patwari thunglakre umkyangda Assam Meghaloi ngamkai paringi matangda awang bathaki wari sanakre. Mai mari tatuna yumthakta tasinkre. Lakhipur da achauba maihau langpok ama thokadabadagi kalhore. Delimitation ki draft proposal apam pam da phongdok nabagi mafam hongdok pinaba amadi matam sangdok hanbinaba haijakre. Manipur da thokliba kanglupi irang asiga mari lenana loop kayana Manipuri kanbalup makalda mateng panglakle amasung malem asida leiriba samadrugi singi machu hongle tapna sangjilak patengnakre. Haujik mapungoi Pao tabirase. Forest amasung Environment Mantri Chandramohan Patwari niminini ki khongchet ngarang ayuk silchar da thunglakre. Mahak ngarang Meghaloi gi Deputy Chief Minister Sneo Balangdar Jauna umkyangda pangthokiba Assam Meghaloi ngamkai paringi matangda awang bathaki wari sanabada saruk yakre. Mifam asida Kasar gi DC Rohan Kumar Jha, SP Nomal Mahatta, Lakhipur ki MLA Kaushik Rai, East Jaintia Hills ki DC Abhilash Barnawal loinana jila ani ki makok thongba official sing saruk jakhe. Meghalaya মানে সীমা বিবাদ সম্পর্কত আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়া আৰু মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় কৰ্ণাট চাংমা ডাঙৰীয়াই ৰিজিয়নেল কমিটি কৰি দিছিল আৰু এই অঞ্চলৰ সীমা বিবাদ অসম মেঘালয়ৰ সীমা বিবাদৰ ক্ষেত্ৰত মেঘালয়ৰ সাইডৰ পৰা আমাৰ অনাৰেবল ডেপুটি চিফ মিনিষ্টাৰ চেয়াৰমেন আৰু অসম সাইডৰ পৰা আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাক চেয়াৰমেন কৰি দিছিল আৰু আজি আমি ইয়াৰ লোকেল MLA আৰু আমাৰ কাছাৰৰ আমাৰ কৌশিক ৰয় ডাঙৰীয়া তেখেতৰ এই কমিটিৰ সদস্য গতিকে আমি আমাৰ ডেপুটি কমিশনাৰ্ছ আমাৰ কাছাৰ আৰু অন্যান্য অফিচিয়েল আৰু মেঘালয়ৰ ডেপুটি কমিশনাৰ অন্যান্য অফিচিয়েল লৈ পেলাই আমি যিটো আমাৰ এখন গাঁও লৈ পেলাই কথা এটা চলি আছে ডিসপিউট চলি আছে সেই সম্পৰ্কত আমি ডিটেইলছ আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আলোচনা কৰি পেলাই আমি তেওঁলোকক আমাৰ ডেপুটি কমিশনাৰক আৰু মেঘালয় অনাৰেবল ডেপুটি CMA তেখেতৰ ডেপুটি কমিশনাৰক ইয়াতে সিদ্ধান্ত হ'ল যে তোমালোকে এটা ৰিপৰ্ট দিব লাগে নিউট্ৰেল ৰিপৰ্ট যিটো ৰিপৰ্টৰ জৰিয়তে দুইখন ষ্টেটে যিখিনি মানুহ আছে সকলো যাতে আনন্দিত হয় গতিকে আমি ভাবোঁ যে এটা সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ মানে পৰিৱেশতে আলোচনাটো হৈছে। Lakhipur da achauba mahiu langpok ama thokadabadagi kalhore ngarang thangsinamit Lakhipur town gi ward number 1 Sosan road ta leiriba mai gi transformer short oiduna current ki mari da mai hobagi thodok ma thokre thodok aduda current chatliba mai gi mari tattuna yum amadi dukan kharagi yum thakta tasin khibani hairi kudakta mafam adugi miyamna Lakhipur gi electrical subdivision loisangda pau pibadagi loisangi SDO amadi atei miyoising loinana Lakhipur gi ward number 2 gi ward commissioner Gunjan Kor thunglaki amadi khudakta mai muthatuna achauba mahi langpok thokadabadagi kalhoki kharani matung asiguma thodok thokpana mafam asigi miyamna transformer asibu atopa mafamda hongdokhinaba matam kayagi mamangdagi dabi tawrakhibani hairi thodok asi numidangi matamda thokpa oiramlabadi miyoi kaya ama asi ana thoklamba yai haina mafam asigi miyamna pendaba phongdokhi. Delimitation gi draft proposal adugi matangda apam pamda wafam sing phongdoknana bagi damak Barak Tampak ki oina lakliba July gi tang 10 sagol senumita Guwahati Sriman Shankardev Kalakshetrada Mikhal Commission gi miyoi singa unabagi wafam adu Tampak asigi oina jila ahum asigi manungda jila amada unafam ohenbinaba Youth Against Social Evils yasigi Kendra Committee gi maigi degi phongdokre asitanatana loop asina Kasar Karingbanj Hailakandi jila ahum asiga loinana atei jila mapanga wari sanabagi matam ayuki pung mapan makai dagi numit yung pung 12 phauba subnatagi pung 2 makai kakta maktamliba asi matam sangdokhan binaba dabi tawkre.
Manipuri kanbalup makalna hauzik Manipur da thokliba kanglup ki irang asiga mari leinana miyamna amadi lupsingna mateng pangbirakpa leptri ngarang thangje numitasu Karingmas district ki manung chanbada hingla maira paibi lup amadi khunja sing amadi MLA Bijoy Malakarna pirakpa lupa lising humpu punna lupa lising marfumathoi amadi sena chana ba phirol kayamaromsu mateng panglakre hairi selpi bagi thoromda TH Anand K Singabi KH Ghanabati M Maicha Devi Rita Devi Sarukjaki Chera gi khundasu Sunita Devi na lupa chamapan ga yangkhai mateng pibirakhi Patharkandi Rajbari Bagador gi khunja sing na lupa lising kuntra pibirakhi thoramaduda L Birendra Y Kulachandra A Ibungomacha M Lokendra L Dhiren H Manoj Kumar Sarukjaki Kalasera Mara Paibi Lup Amati Khunja Singna Lupa Lising Nifu Mateng Pibirakhi Thoromda N Dipali TH Jayanta L Babuchan M Syamol Sarukjaki Hatiar Bongi Khunja Singna Su Lupa Lising Tarataruk Mateng Pibirakhi Selgi Mateng Pangbagi Thoromda Seram Manitomba L Chandrakanta L Noibi L Gulab N Ranjan N Umes Sarukjaki Patharkandi Laisram Khungi Mairapai Bilupna Lupa Lising Tara Lupki President F Bharati Secretary TH Thambalton TH Kolapati TH Ibungoton Sarukjaki Patharkandi gi Moirang Khungi Mairapai Bilup amadi Khunja Singna Su Lupa Lising Tara Mateng Pikhi T Tikendra TH Lalmani Sarukjaki Apunba Badarpur Mairapai Bilup na Su Lupa Lising Tara Lupki Advisor Ibem Pisak Singha President Santi Bala Singha Secretary Benubala Singha Sarukjaki Mazargul Borgul Khunjanasu Makalda Lupa Lising Mariga Chani Mateng Pibirakhi Khunasigi Gangalaima Devi Sarukjaki Ngarang Thangjanumiki Karingbas District ki Mateng Loba Chatpada Makal gi Maigedagi Spokesperson Arambam Nandababu Retired SCS Dr. K.N. Chan Yumnam Nadia Chan Asangbam Sopon Seram Herajit Khongset Asida Sarukjaki Imalaibak Manipur Kanana Bagidamak Mateng Pibirakhiba Lupsing Amadi Khunja Singh Makalgi Maigedagi Convener Seram Herajit na Thagat Phongdoragli Makhata Nangarang Poilapul Mitei Lupnasu Makalgi Chairman R.K. Sanahal ki Khutang da Lupa Lising Kunmanga ka Chama Mateng Pibirakhi Thoromda Lupki President N.G. Manithon Secretary H. Umananda Advisor N.G. Kunjababu M. Satra H. Joychandra O. Harimon Amadi M. Somorjit Singh Sarukjaki Hairi Indian Air Force ki Agnibir Bayu Recruitment 2023 ki makhada lagliba July ki tang 19 ki ayki pung 10 dagi online ki kuthangda Agnibir Bayu ki damak apply toba yaragani online da apply toba ki aroiba matam August ki 13 numidang ki pung 13 paubane masiga mari leinaba exam October ki tang 16 ki matungda oigani hairi Mahigi thak 10+2 amadi masiga manaba thak ki candidate singna akupa marol gi tamak official website agnipadbayu.cdsc.in dagi khangba yagani Thabaki Pao TH Gunamani Academy Ranipur Kasar English Medium School asigi tongan ba pham kharagi damak tarkhas kauri Assistant Teacher Computer Science post amagi damak mahigi thak graduate natraga postgraduate oigidabani assistant teacher Hindi gi post amagi damak mahi gi thak Hindi da graduate natraga postgraduate oiba natraga graduation da Hindi bu subject ama oina lorko oigidabani aduga assistant teacher all subject ki post amagi damak mahi gi thak MA oigidabani candidate singna post singa sigi damak school gi email ID gunamaniacademy@gmail.com natraga WhatsApp number 7099847346 natraga 7002387132 number asida apply tarokpa yagani natraga school asigi office TH Gunamani Academy Ranipur Post Office Manipur Part 1 Kasarda July gi tang 13 ki manungda apply tawsingadabani July gi tang 19 irai numit ki ayuki pung 10 da interview pangthokani B.Ed natraga DLED loiraba candidate singda hena khudong chapa pigani Malimasida lairiba samadrugi isingi machu hongle tapna tapna sangjilakpa thengnare haina lamasida thijinba kangbu amana handakta nature che phongda paudam khre malemda honglakliba ainga sagi piba masine maram oiraga malemasida lairiba isingi saruk singda machu olakpa oibe yai haina UK da leiba Massachusetts Institute of Technology and National Oceanography Center gi thijiloi singna phongdokre thijiloi sing asina sanglaba chahi kunchupna
नासा की एक्वा सैटेलाइट की डेटा सिजनदुना थिजिलकपगी माही ओइना वाफम असि फोंदोखिबने हाइरि खंगनजबा मा ममिंग लेरबा ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर यूसुफ एफ चौधरी नोंमाइजिंग निमित खुदिंगी निमित युंग पुंग 12 दगी वेल केयर मेडिकोस लखीपुर टाउन दा लाक्तुना लायंगदौरी कुदोंग चाबासी लौबिनबगी दमकता एडवांस बुकिंग की दमक वेल केयर मेडिकोस लखीपुर टाउन की मोबाइल नंबर 8134835398 नंबर असिदा कॉल तौबिरगो खंगनजबा लुजरे खंगनजबा मा हेल्थ केयर अमदी पैरामेडिकल साइंस दा यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ना सखंगलबा चाही अमगी डिप्लोमा चाही अनि के एडवांस डिप्लोमा अदुगा चाही अहुमगी बैचलर ऑफ वोकेशन कोर्स तंबा यारगनी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस सिलचर अमदी ग्रेसवेल हॉस्पिटल मेहरपुर सिलचर अनिना कुसम नदुना लिंगिया विद्यापीठ यूनिवर्सिटी फरीदाबाद की मखादा कोर्स असि तंबीबा हौरे हेल्थ केयर की फील्ड दा स्किल डेवलपमेंट ओइरिबा मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नीशियन ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन फिजियोथेरापिस्ट रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नीशियन पेशेंट केयर मैनेजमेंट ना चिंबा 12 पास तौरबसिंगना तंबा यारबा कोर्सिंग असि तमदुना इसाना इसाबु थबक पिजबगी खुदोंग चाबा लौबियो अदुगा नर्सिंग योगा अटेंडेंट फर्स्ट एड ट्रेनिंग इमरजेंसी मेडिकल स्टाफ अमदी RMP कोर्स न चिंबगी अतेनबा मतमगी ओइबा कोर्स सिंगी तमक्तसु एडमिशन हौजरे SM देव सिविल हॉस्पिटल सिलचरदा प्रैक्टिकल तौबगी खुदोंग चाबसु थमजरी अकुपा मरोल की तमक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल साइंस इस्माइल मार्केट सेंट्रल रोड सिलचरदा लिंगसिबिरबु नत्रगा मोबाइल नंबर 9395732456 दा पाउ फाउनबियो Potchambam Chanu Albina Gawi, Institute of Medical and Paramedical Science, Bachelor's of Vocational in Operation Theatre Technology Tambi. Graceful Hospital practical class Tajabani. I have Hum Madi Matun the operation of whom my Pangasi Sabang. High river courses Hojiki Matamda Yanga Kudong Chaba, Amos and Periods and Madina course and hygiene. Mayamsu High river Kudong Chaba, Silovina, performance hygiene. I can make my Masai to the Damra Kodini. I suggested like Institute of Medical and Paramedical Science दा ये पास तो जॉब करने आते हैं मुझे मुझे ने SM के सिविल हॉस्पिटल दा ICU टेक्नीशियन ने तो अरोइबदा मरोइबा पाव अमुखन्ना मंत्री चंद्रमोहन पटवारी थुंगलखरे उमक्यांगदा आसाम मेघालय ngमखै परिंगी मतंगदा अवांग थाकी वारी सानखरे मई मरी तत्तुना युमथक्ता तासिनखरे लखीपुरदा अचौबा मह्यौ लांगपोक अमा थोकदबदगी कलहौरे डिलिमिटेशन की ड्राफ्ट प्रपोजल अपाम पाम द फोंदोकनबगी मफम होंदोकपिनबा मदी मतम सांगतोखनबिनबा हाइजखरे मणिपुर द थोकलिबा कांगलुपी इरांग असिगा मरी लेनना लूप कयाना मणिपुरी कनबलूप मकलदा मतेंग पांगलखले अमसुंग मालेम असिदा लैरिबा समुद्रगी सिंगी मचु होंगले तबना तबना संजिलक पथेंगनखरे लखीपुर ऑनलाइन YouTube चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकजबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।